Kada govorimo o emigraciji u Sjedinjene Američke Države, važno je pomenuti ostrvo Ellis i migracioni centar na ostrvu Ellis, koji je otvoren 1892. godine. On je primao emigrante iz različitih zemalja Evrope, uglavnom iz istočne i južne Evrope. Među tim emigrantima bili su i Srbi iz bivše Austro-Ugarske. Na ostrvo Ellis putovalo se transatlantskim brodovima koji su kretali iz evropskih luka, kasnije su kretali i iz Rijeke, što je bilo zgodnije za naše ljude, da ne moraju da putuju u zapadnu Evropu da bi kasnije putovali brodovima preko Atlantika. To putovanje uglavnom trajalo nekoliko nedelja, nekada i mesec dana. Kada se pristiglo u njujoršku luku, vršena je zdravstvena inspekcija koju su vršili američki lekari na samim brodovima, da bi se kasnije trajektima određene grupe emigranata upućivale na ostrvo i tamo bili podvrgnuti različitim pregledima koji se takođe tiču zdravlja i čekirane su njihove legitimacije. Ponekad, ako neko od emigranata nije odgovarao opisu koji se nalazi u legalnim dokumentima, bio je zadržan na ostrvu. Samo 2% od celokupnog broja emigranata su na kraju vraćeni kućama zato što se njihov lični opis nije podudarao sa dokumentacijom. U međuvremenu, preko 12 miliona ljudi ušlo je u Sjedinjene Američke Države između 1892. i 1924. a 1954. Ellis ostrvo će biti zatvoreno za poslove emigracije i pretvoreno kasnije u muzej koji i danas tamo stoji. Zanimljiva priča vezano za srpske emigrante u Sjedinjenim Američkim Državama je ta da su oni odlazili iz ekonomskih razloga, uglavnom kao mladi ljudi, postoje tu i avanturistički duh. Oni su bili poneti pričama starijih ljudi koji su već boravili i živjeli u Americi, tako da se njihovo kretanje ka Sjedinjenim Državama odigrava uglavnom sa početka 20. veka do početka Prvog svjetskog rata, kada se pojavlja potreba za ljudstvom u srpskoj vojsci i gde će se oni uglavnom 1915. 16. pa i 17. godine odlučivati na patriotski poziv i odlaziti u srpske vojne dobrovoljce koji će imati obuku u Tunisu i kasnije biti prebacivani 1917. i 18. godine na Solunski front direktno. Ljudi koji su živjeli u Americi, koji su radili u Americi, stekli su određenu vrstu američkog duha, da se tako izrazimo. Njima je vojna služba bila nepoznanica i oni su se prvi put sa time susreli tokom obuke u Tunisu, u Alžiru i na severu Afrike, francuskim kolonijama. Njihov odnos prema patriotskom pozivu, prema dobrovoljačkom pozivu bio je isključivo iskren, takođe iz nekog rodoljubnog duha su se odlučivali da se vrate na prostor odakle su potekli i da u sklopu srpske vojske oslobode te teritorije koje su bile okupirane od strane Austro-Ugarske i Nemačke vojske. U 1895. godine dogodio se požar na ostrvu Ellis i zgrada za emigrante je izgorela iz razloga što je bilo drveta. Kasnije će ona biti napravljena od opeke, tako da će ti požari biti sprečeni, a interesantno je da u tom požaru veliki broj dokumentacije ostrva izgoreo, tako da podatke pre te godine je vrlo teško, čak i nemoguće pronaći. Istražujući temu srpske emigracije u Americi, saznao sam da jedan od mojih predaka je bio i srpski emigrant u Americi i poreklom iz Hercegovine, a kasnije i srpski dobrovoljac u vojsci, koja je 1918. probila Solunski front. On će zemlju dobiti u Vojvoda Bojević selu kod Srpske Crnje. Tu će i doći iz Hercegovine sa porodicom kao srpski dobrovoljac i kolonista. Ali njegov život u Americi je interesantan jer on je radio u ugostiteljstvu. Za razliku od velikog broja naših ljudi koji su tamo radili,
teške fizičke poslove u rudnicima, u železnici, u topionicama metala i tako dalje. Moj predak, koliko sam uspio da saznam iz američke dokumentacije, radio je u ugostiteljstvu, a kasnije vremenom i u određenoj saradnji sa našim ljudima tamo, on će ugostiteljski objekat i preuzeti i biti šef tog ugostiteljskog objekata na neki način. Svega se odrekao iz nekog patriotskog poziva i odlučio da se vrati na prostor sa kog je potekao i da učestvuje kao ratnik u srpskoj vojsci i oslobodi srpske zemlje. Na ostrvu Elis iskrcalo se preko 12 miliona ljudi. U tih 12 miliona veliki broj su slovensko življe iz Poljske, iz delova Čehoslovačke, to je Češke i Slovačke, sa prostora bivše Austro-Ugarske. Srpska emigracija čini mali procenat u jednoj toj ogromnoj globalnoj slici evropskog iseljavanja za Ameriku u periodu između 1892. i 1954. godine. Interesantno je i takođe putovanje brodom koje se odvijalo nekoliko nedelja i koje je bilo izuzetno teško, posebno za emigrante koji su boravili u nižim delovima broda, jer jednostavno nisu imali novca da budu prva ili druga klasa na brodu. Oni su živjeli u kolektivnim smeštajima, oni su jeli na kolektivnim mestima, oni su spavali u kolektivnim smeštajima i jednostavno samo putovanje je predstavljalo izuzetan izazov za njih, jer su se kretali iz poznatog sveta u nepoznati na jedan vrlo težak način, jer su morali izdržati skoro mesec dana na takvim mestima i kasnije biti još u tom stanju čekanja na samom ostrvu Elis. Srpsko-američki odnosi se mogu pratiti od 1881. U godinama kada su Amerikanci lečili svoje rane iz Američkog građanskog rata, oni prvi pokazuju interes pre svega za Balkan, gde prve svoje ambasadore stavljaju u okolnim državama, pre svega u današnjoj Rumuniji, i u Srbiji su više imali neke ambasadore koji su bili u regionu, ali na rezidencijalnom nivou su i pokrivali kneževinu, a kasnije posle 1882. i Kraljevinu Srbiju. Tek u poslednjoj deceniji 19. veka prvi američki ambasador dolazi u Srbiju, ali i dalje diplomatski odnosi između te dve države su na nivou nekih tehničkih stvari, pre svega zato što jako puno ljudi iz tadašnje Kraljevine Srbije, ali i južnih slovenskih delova Habsburške monarhije odlazi u Sjedinjene Američke Države. Prvi konkretan kontakt između Srba i Sjedinjenih Američkih Država ide preko migranata, to je preko ljudi koji trbuhom za kruhom iz takozvanih pasivnih krajeva tadašnje Habsburške monarhije, ali i Kraljevine Srbije, odlazi na rad u današnju Pensilvaniju, današnji Illinois, Ohio, Indijanu, da radi pre svega u rudnicima pre svega na Apalačkim planinama severoistoka SAD-a, koji su tada bili još uvek aktivni. Prva veća ekspanzionistička politika Sjedinjenih Američkih Država dolazi za vreme dva mandata Teodora Roosevelta, od 1901. do 1909. godine, kada on i gradi Panamski kanal, i Sjedinjene Američke Države su, možemo reći, usmerene na neke svoje što unutrašnje probleme, što na to što su oni nazivali Monroeovom doktrinom, a to je Amerika Amerikancima, da se nisu mnogo mešali u evropske odnose najvećih evropskih država. S druge strane, Srbija uz aneksionu krizu, uz carinski rat, a i onda balkanske ratove, imala je neke svoje probleme.
Prvi čovek koji je skrenuo pažnju u nekoj većoj meri Amerikancima na probleme Srbije posle 1908. godine svakako bio Mihajlo Pupin. On u svom nacionalnom političkom radu, koji je trajao od 1908. i faktički do svoje smrti, je prvi počeo da svoje lične prijateljstva koje je imao na univerzitetskom nivou, ali i kasnije sa demokratskom administracijom Woodrowa Wilsona od 1913. kad je on započeo svoj prvi mandat, je upravo da skrene svest ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama o položaju Srba na Balkanu. A kada govorimo o znamenitim Srbima u Sjedinjenim Američkim Državama, moramo da napomenemo možda i prvog Srbina koji je bio u Sjedinjenim Američkim Državama, to je bio Đorđe Šagić ili George Fisher, koji je otišao takođe trbuhom za kruhom i kako bi izbjegao mobilizaciju austrijskoj vojske, dakle protiv Francuske. Na kraju bio i grčki konzul u Kaliforniji, jedan od sudija u Teksasu i koji je do svoje smrti patio zašto je srpski narod porobljen, a on je umro 8 godina pre Berlinskog kongresa. A upravo ti migranti koji su trbuhom za kruhom u zadnjim godinama i u smiraj 19. veka odlazili sa Sjedinjene Američke Države, ko bi rekao da će se vratiti nazad, ali po mnogo nepovoljnijim okolnostima, pre svega radom Srba u Americi, pre svega na velikog naučnika i dobrotvora Mihajla Pupina. Formirani su dobrovoljački odredi sa Srbima koji su se javljali da dolaze da brane otadžbinu. Posle Solunskog fronta i probijanjem Solunskog fronta, pogotovo porodica Vajagić, 9 braća Vajagića, su probijanjem Solunskog fronta osvrtali obraz čitavoj svojoj porodici i kako se rat završio, vrativši se u te pasivne krajeve Bosne, odakle u stvari su i krenuli za Sjedinjene Američke Države, ta porodica je u stvari prvom agrarnom reformom, ukazu kralja Aleksandra o dobijanju solunske, dobrovoljačke i nadareničke zemlje, 5 hektara po glavi ili nešto više od 8 litara, dobili zemlju u današnjem Bačko-Palanačkom srezu ili današnjoj opštini Bačka Palanka. Ratom zahvaćena i porobljena Srbija je imala i pomoć od plemenitih Amerikanaca. Tu se pre svega misli na lekarske misije Edvarda Rajana, misli se na kor medicinskih sestara koji su dolazili u Srbiju. Pre svega se tu misli tokom 1915. i 1916. godine koji su se borili protiv epidemije pegavog tifusa, protiv tuberkuloze. Pre svega jedni od, pa možemo reći, osnivača Valjevske bolnice u stvari predstavljaju te strane misije, pre svega strane misije iz Sjedinjenih Američkih Država i tu svakako moramo da povežemo i Mihajla Pupina koji je svojim donacijama Crvenom krstu Srbije i Crvenom krstu Crne Gore uticao na to da se proširi svest da onda zajedno sa pomoći Crvenog krsta i dobrovoljcima koji su se polako spremali 1916. i 1917. za Solunski front posle Albanske Golgote dolaze i američke mirovne misije koji će itekako da odigraju veliku ulogu i da polože svoje živote, pre svega u današnjoj Makedoniji, gde se srpska vojska oporavljala za Solunski front. Dvadesete godine 20. veka su bile izuzetno izazovne. Pre svega za Sjedinjene Američke Države. Do prve polovine tih 20. godina 20. veka američka politika je u usponu, njihova ekonomija, pre svega zlatno doba Hollywooda i pre svega razvitak automobilske industrije, pre svega Fordove. Međutim, kraj 20. godina i Srbiju i Sjedinjene Američke Države, dakle i republikanske administracije i kralja Aleksandra Karađorđevića vladavinu, je pogodila svetska ekonomska kriza od 1929. Samo onda i ubistvo u Narodnoj skupštini, šestojanuarska diktatura, tako da možemo reći u stvari u istoj godini 1929. obe države je zadesila određena politička nestabilnost i ti odnosi između kraljevine SHS ili posle toga kraljevine Jugoslavije i Sjedinjenih Američkim Državama bit će na jednom vrlo niskom nivou, pa možemo reći sve do Drugog svjetskog rata.
Srbi su svoj antirasistički, antikolonijalni i antirobovski princip kroz brojne primere pokazali. Od toga da hatišerifom Miloša Obrenovića stoji da svaki čovek koji stupi na tlo Kneževine Srbije će biti slobodan čovek, do prevoda Čečetomine Kolibe između dva svetska rata. Srbija bila jedna od prvih država koja je u stvari prevela tu knjigu i koja je zaista pozdravila antikolonijalni i taj možemo reći, abolizacioni pokret koji je pola veka ranije bio u Sjedinjenim Američkim Državama. Naravno, period uspona odnosa dolazi posle 1917. pogotovo 1918. kad su Sjedinjene Američke Države uključile u Prvi svetski rat. Versajom i u tih 14 tačaka i ličnim prijateljstvom Mihajla Pupina sa Woodrow Wilsonom je ubačeno pravo naroda na samoopredeljenje. Pre svega se to misli na slovenske narode, pre svega na Srbe koji su živeli na prostoru južnih delova Habsburgaške monarhije. Međutim, i tu treba imati određen kritički pristup. Woodrow Wilson, iako je bio za to da slovenski narodi u okviru Austro-Ugarske stvore svoju državu zajedno sa Kraljevinom Srbijom, on je bio izričito protiv da Kraljevina Srbija kao taka izađe na more i dobije neki pristup moru. Tako da Woodrow Wilson je smatrao da bi to narušilo ravnotežnu snaga na Balkanu, tako da u njegovoj nekoj pozitivnom i negativnom mišljenju o Srbiji i Srbima će se svako još diskutovati. Za vreme Drugog svjetskog rata Sjedinjene Američke Države i porobljena Kraljevina Jugoslavija tada, dakle okupirana, su bili takođe na istoj strani. Tokom dva svjetska rata ti kulturni uticaj Sjedinjenih Američkih Država u Kraljevinu Jugoslaviji su bili itekako živi i to se pre svega, slučaj se desio pre svega za vreme misije Halijard tokom 1944. godine, kada je 500 pilota vazduhoplova sa najviše američkih spašeno sa današnje teritorije Srbije. Iako je ta istina dugo skrivana, iako su određene druge zemlje saveznice i njihove obaveštene službe gledale to da poremete, američka vazduhoplovna komanda u Južnoj Italiji, na čelu sa Srbima koji su, to jest Amerikancima srpskog porekla, su uticali u stvari na to da ta misija bude vešto izvedena pred bukvalno nemačkim nosem. Za vreme Drugog svjetskog rata pokret otpora u Jugoslaviji je bio podeljen na dva dela, na Titov komunistički i na ravnogorski pokret koji je predvodio Draža Mihajlović. To je u stvari bila jugoslovenska vojska u otadžbini koja je bila za kralja, iako je kralj imao svoju vladu u egzilu u Londonu u najvećem periodu u Drugom svjetskom ratu. Sjedinjene Američke Države svakako po vokaciji stvari i s obzirom da su i tada bili antikomunistička država, pre svega zbog Sovjetskog saveza, su više podržavali ravnogorski pokret do 1943. Te 1943. pre svega pod uticajem Winstona Churchilla, Franklin Delano Roosevelt odlučuje da se podrži komunistički pokret iz razloga zato što je komunistički gerilski pokret u takvoj situaciji kada je ravnogorski pokret odlučio da sukobi sa Nemcima se trebaju sačekati kako bi Wehrmacht bio oslabljen, komunistički pokret sa centrom na Kopaoniku se zaista trudio da ne mareći za žrtve ratuje, dakle, protiv Nemaca. To je Britancima i Amerikancima više odgovaralo. Operacija Overlord, iskrcavanja na Normandiju, je bio plan B. Plan A je u stvari bio iskrcavanje posle Sicilije, iskrcavanje na Balkan, i u planiranju tih misija Franklin Delano Rooseveltu je više odgovarao jedan pokret na Balkanu koji će da spreči nemačke trupe da brane Grčku preko Balkana. Samim tim i pod uticajem britanske obaveštajne službe i Winstona Churchilla, Sjedinjene Američke Države i njihova vojska počinje polako da se okreće od Zlatibora prema Kopaoniku, dakle od ravnogorskog pokreta prema komunističkom pokretu, i da na kraju pod uticajem Britanaca uradi presudnu ulogu i pritisak da kralj Petar II kaže svojim jedinicama pod Dražom Mihajlovićem
da se stave pod komandu Josipa Broza Tita. I 1960. godina u Jugoslaviji javlja se jedna pojava koja će možda prvo biti čudna ili će biti smešna. Naziva se Coca-Cola socijalizam. Ovaj smešan naziv nije bio ni malo naivan i bio je apsolutno realan. Da jedna komunistička država, ideološki koja je bliska Sovjetskom savezu, u eri trke u naoružanju i u osvajanju svemira više se okreće zapadu u tim nekim kulturnim i umetničkim uticajima. Pa tako 60. godina u Jugoslaviji dominira rock'n'roll, to jest iz bluza, džeza počinje prvo strani rock'n'roll, pa se javljaju prve rock'n'roll, dakle domaće jugoslovenski, dakle bendovi, a onda potom počinje pa ono što mi nazivamo druga zlatna era Hollywooda i hollywoodskih filmova, Marilyn Monroe koja je tada bila seks simbol. Tako da hollywoodski filmovi Jeans, a u Jeans se išlo tradicionalno vikendom vozom u Trst, u Italiju, i pre svega, dakle, i naravno zašto se naziva Coca-Cola socijalizam, pa zato što je Coca-Cola u najvećoj meri tada prvi put prodrla na tržište Jugoslavije. Tako da, ako kažemo da Jugoslavija bila između zapada i istoka, ideološki jeste bila bliža istoku, jer što se tiče neke te fine umetnosti, što se tiče neke fine muzike, svakako da jeste bila bliža Sovjetskom savezu, ali u tim nekim globalnim, tada modernim muzičkim ukusima i trendovima, definitivno od 60. godina pa sve do svog raspada jugoslovenska omladina je više ličila na mlade ljude u Holandiji, Francuskoj ili Španiji nego u bilo kojoj zemlji Varšavskog pakta. Nakon što su izbjegli iz Jugoslavije, neki preko Italije, neki preko zapadne Nemačke, emigracija iz Jugoslavije odlazi u najvećoj meri u Sjedinjene Američke Države. I ustaška emigracija i četnička emigracija, i oni su naseljeni svi na severoistok Sjedinjenih Američkih Država. To su u stvari države New York, Pensilvanija, Ohio, Indiana i Illinois. Zašto upravo ove države? Pa zato što je tu već postojala jugoslovenska emigracija i posle Prvog svjetskog rata i onih prvih migranata koji su trbuhom za kruhom odlazili u poslednjoj deceniji 19. veka. Posle Drugog svjetskog rata većina rudnika na Apalačkim planinama više nije bila aktivna, ali na tom severoistoku SAD-a se razvija automobilska industrija i naša emigracija najviše radi u toj vrsti industrije. Deo je baby booma, demografske eksplozije koja nije samo karakteristična za Sjedinjene Američke Države, već i za Jugoslaviju i za većinu Evrope. I upravo tada počinje polako da se razvija u ovom našem slučaju srpska kulturna i srpska etnička zajednica, koju danas, naravno, u najvećoj mogućoj meri možemo vidjeti u okolini Harisburga, u Pensilvaniji, u okolini Clevelanda, to je Clevelandsko metropolitansko područje, pre svega taj južni deo predgrađa, i pre svega okolina Čikaga, mada ih ima i u gradiću Gary u američkoj saveznoj državi Indijani. Posle Drugog svjetskog rata i u jugoslovenskoj emigraciji je došlo do podele. Hrvatska emigracija je u State Departmentu više označena kao komunistička, jer su ipak baštinili ideje koje su poneli iz Jugoslavije, dok četnička emigracija je pre svega imala najveći uticaj na četničku emigraciju je imala Srpska pravoslavna crkva i upravo prve crkve koje se grade posle 1945. godine na prostoru pravoslavne crkve, Srpske pravoslavne crkve na prostoru severoistoka SAD-a uticale su na to da se osnuju prva novinska udruženja, osnuju prve novine, pre svega novine Srbobran, koje nastavljaju da rade još od vremena Mihajla Pupina, a možda jedna prekretnica u tom antikomunističkom raspoloženju su bile u stvari dva medija koje se javljaju. Prve su novine Ravnogorski borac, a drugo je radio Ravna Gora u Clevelandu, gde su u okviru tog, dakle, radija postojale posebne emisije koje su kritikovale komunistički sistem u Jugoslaviji, čak i dolazile na radar jugoslovenske spoljno-obaveštajne službe.
raspadom Sovjetskog saveza svrha Jugoslavije kao takve je prestala da postoji. I tada, 1991. iako se Sovjetski savez raspao mirnim putem, Jugoslavija se raspala u krvavom građanskom ratu. Republikanska administracija Georgea Busha starijeg je sve pokrenula, a Clintonova demokratska administracija se na to nadovezala. Tada kreću negativni uticaj i tada kreću narušavanje odnosa između srpskog naroda i američkog naroda, kao da nismo imali zajedničku kulturu, zajedničku tradiciju, kao da nismo i prošli 2 svetska rata zajedničke istorije, kao da niko nije ni pominjao, ni sećao se Edvarda Rajana i medicinskih sestara Amerikanki koji su stradali lečeći srpski narod od epidemija. 1990. u toj zadnjoj deceniji, pogotovo 1999. u zločinačkoj agresiji NATO-a protiv Savezne Republike Jugoslavije, kada je stradalo preko 2500 vojnika i civila, narušeno je sve ono što su dve države, što su vladari tih dveju država, ali i narod gradili bezmalo preko jednoga veka. Ipak je se videlo svetlo na kraju tunela. Videli su znameniti Srbi koji su uspeli u Sjedinjenim Američkim Državama i time i srpsko ime i Srbiju proslavili. I ko bi rekao da posle isticanja zastave 1916. zastave Srbije na vrhu Bele kuće kao podršku srpskom narodu mi opet doživimo da na US Openu ili da u Denveru ili u Sakramentu vijore se srpske zastave zahvaljujući našim sportistima, teniseru Novaku Đokoviću i svim našim košarkašima koji su igrali u Američkoj profesionalnoj ligi, počevši od Vlade Divca pa svako do najboljeg Srbina koji je ikad ubacio loptu kroz američki koš, a to je naš Somborac Nikola Jokić. Amerika je bila zemlja mogućnosti i ljudi koji su želeli da uče, ljudi koji su želeli da radi, da se obrazuju. To se jasno vidi na primjeru i Nikole Tesle i Mihajla Pupina, sigurno naša 2 najveća naučnika, ne samo u istoriji, nego u srpskoj istoriji, nego i u američkoj istoriji. I da nije bilo upravo te Amerike, Nikola Tesla bi vjerojatno krenuo stopama svoga oca, Milutina, koji je bio pravoslavni sveštenik, ili nekog od svojih rođaka i ujaka sa majčine strane koji su bile vladike, a možda bi nastavio i da popravlja motore u Budimpešti i nikad se ne bi otisnuo preko okeana da sarađuje sa Edisonom, a potom samostalno i da izume sve ono na čemu počiva današnji moderni svet. A što se tiče Mihajla Pupina, verovatno bi ostao da čuva ovce u okolini Idvora, možda bi u nekoliko navrata otišao do Pančeva, borio bi se sigurno na neki svoj način za srpsku nacionalnu ideju, ali da nije bilo te Amerike, ne bi bilo ni Pupinovih dobrovoljaca, ne bi bilo ni $1.000.000 koje su dati Crvenom krstu Srbije i Crne Gore i ne bi bila proširena svest Amerikanaca o patnji Srba koje je naša zemlja proputila između 1914. i 1918. A ne bi bilo ni dela, jednog možemo reći vanvremenskog dela koji svaki mladi čovjek treba da počita, a to je Sa pašnjaka do naučenjaka, njegova autobiografija za koju je i on dobio prestižnu Pulitzerovu nagradu.